Kok ya mak? Kok mau aja nang ini kok. Maju. Yo maju Ron. Aku Rocky nyuruh tahan. Kok yang mana nih yo? Terus untuk kartu aja. Awak tidak tahu ano. Lah nanya lah. Ku Bosnia bang. Yo Bosnia. Bosnia. Bermesin bersih Maju. dengan karoseri Laksana SR3 Nggak penuh. double glass. Tetap mau video. Sana ke. Ayo. Lah itu. Ya, ini yang mak. Mama sih kan nyorot. Pasuri pon gulu. Bini jarak kali siang Ron. Dende yang lo. Nah, turun lagi. Ayo kosong. Jangan dong mangane sini sama sekolah. Salah kemarin kan? Salah. Siapa nih? Mobil Baron. Oh, Baron. Ya, Om Baron ya. Ya. Dia udah mati sih. Dia udah buat jiran Om Baron ternyata. Alhamdulillah. Apa sih pakai kopi? Taruh sampai belakang. Kopi kawe. Aman. Ya, kemarin Om Baron. Masih kosong kok. Aman. Kundusin. Belakang. Masih kosong. Ku dulu bang. Hah? Mau ya sekut jak kan. Masuk. Pin. Apa doa? Dulu. Gambar Bang, di gambar aku. Belakang enak tuh masih ada kosong. Belakang ya. Itu. Ajo lah kok. Pindah. Mak dah. Mak lo yang. Ya. Ya udah. Tinggi lah Bang Ge. Hah? Enggak bang, dulu ya. Belakang kan tinggal garis boleh. Iya, itu nama dah bang. Belakang lah penuh deh. Bersama sang driver mudanya. Siapa lagi kalau bukan sniper kreator Om Baron. Om Roni Baron. Sehat. Agak lama senyumnya sejak dapat unit baru kok. Bang Arlen. Oke, sip. Roda lintas channel. Kita naik ke armadanya Pudo Gadang. Berarti rencana mutar ke Lubuk Pasong ya? Lubuk Pasong. Kalau kosong. Lubuk Pasong sudah habis Lubuk Pasong? Kanan step. Belum tahu tak kemana lagi. Yang penting ke Lubuk Pasong dulu yang pertama ya. Bang. Ini pertigaan Transport Express Jaya. menuju Pudo Lubuk Pasong. Gadang dan Pudo Nini Mama. Di depan sudah ada 3 unit, 2 Legmes, Pudo Gadang dan 1 Nini Mama. Bintang Parma, New Bintang Parma, New Galas Sky. Itu New Bosnia Piala Dunia. Di belakang ada lagi satu lagi kalau nggak salah Bintang Piala Parma. Tunggu itu loh. Di kita Tegang goror. Ongko ya? Assalamualaikum. tunggu tarik sip mantap. Assalamualaikum. Oh ya. Tapi yang berat. Jadi untuk roadshow itu didampingi oleh kepolisian lalu lintas. Ini baru 4 unit betul.
Aja kita lah 5 orang. Belakang. Diguyur hujan bosku. Cuaca kurang bersahabat tapi tetap roadshow. Dia buat sarang rat. Lah. Sama kita Baron. Mantap. Nah, depan nampak ya kan. Ibu wakil direkturat. Tempel Bang Baron. Ditempel ketat ya. Lama awak. Aduh. Dah tahu dah, sia dah teman apa. Kecil kendor, kita benar dah. Tengah kelakang kosong ya. Tengah kelakang kosong. Di belakang susah tu bang. Nampak tu tadi. Kosong lah bang. Tekan Orang dikatai ngomong enggak. Baru-baru transformer. Perapatan langsung diterobos. Terminal Jati Pariaman. Yo mai. Mana? Ada Simbodo dan NPM barusan tiba dari Pulau Jawa. Nanti dah lupa nak. Ya, di situ pas Yo, hujan kalau tu. nak jalan lewat. Ada lah nanti dim ya. Kalau luri kau ay. Go, kanan bang. Kalau luri lah tak kas kau. Kalau tu kau aja lah boleh nama cina lah kang. Ah tak kas kau. Langsung era. Dim. Tak kalau. Bang. Terminal, yo. Ya, terminal lah, terminal. Nah, ini tempat pembelian penjualan Ya, tiket yo. Ambil konten dari beberapa PO. Oh iya tuh. Yo. Ah, nak kau tolak kang cak tu mah. Yo, bang. Penumpang yang penuh pindah ke Mungko ya. Penumpang yang penuh ada ke Mungko. Tuh celaya. Tuh lekang. Nah, ini tempat penjualan tiket beberapa PO seperti Simpati Star, Gumaran Jaya, ANS, Epastar, NPM, Bintang Kejora dan lainnya bosku. Jadi untuk roadshow saat ini baru 5 unit bosku. 3 unit single glass dengan leg rest, 2 unit double glass dengan kursi 40 eksekutif. Bang,
Eko sudah masuk Lubuk Basong, kemana putar apa? Ntar terus ke meninjau. Meninjau? Sampai kita meninjau, sampai di sana nanti duduk santai. Habis itu balik lagi ke Mabes. Berarti Tigo Tampe Rai. Ya. Balik lagi ke kantor pusat tadi. Siapa? Hah? Oi. Coba. Berarti nan di Murdadi itu untuk tukar rumah-rumah atau nan baru? Atau baru? Murdadi 2 unit ya. Kira-kira berapa apa? Tanggal berapa apa? Akhir bulan 1. Antusias namanya ada YouTuber mengajar rombongan roadshow dari bus Tranek terbaru. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. And it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you
got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go clean? Weh, langsung dingin sekali. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Who were all taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me. Ah, berarti ada 3 tampek lele. Yo. Maninjau. Mana tadi? Gua ke Maninjau. Oh, ke Maninjau. Maninjau. Sungai mau ke Wasuang. Maninjau aja. Balik baru tampek tadi. Woi, gua ha. Ada apa yang benar?
Wala mo rin balik ko. Kanya ko bisa. Wush, taberan. Tinggal lo rin niya. Bahu bandang lang.